twerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza ariko tunakira umuvandimwe Mike turakwakiriye abantu. Akoze cyane. Umeze neza? Meze neza cyane. Ibintu ni sawa cyane. Ibintu ni bigomba kugenda neza. Ni itegeko. So muri Arsenal se bimeze bite noneho? Ogiste wari umukumbuye se cyangwa intego yagushyiriyeho byarangiye byanze? Akariko ikipe yawe yaraguye. Aranze. Usafana wa Arsenal ni bakunda Aston Villa cyangwa bagakunda nka Heung-min Son? Kipe yacu na Aston Villa. Umukinnyi wacu ni Heung-min Son. Cyane. Heung-min Son ari ikintu umushinga. Match umunsi wa kabiri wa shampiyona. Baza kwari ubukwe. So Mike, bimeze bite rero? Wana n'iminsi myinshi kwanza. Yariciyemo kabisa. Umeze neza? Ya ntago meze neza. Ntago birarangira ibintu byo mu kwa gatanu kuri 20 zingahe. Karacyarimo gake gake. Okay, so aka kanya rero niyo mpamvu twakwiyegereje kugira ngo dusasanure ibiri muri Arsenal mu ikipe ya Arsenal twoze turi kumvisha abantu ba Fabrizio Romano avuga muri Real Madrid, akavuga muri za Juventus, akavuga uwitwa David Ornstein. We none unakurikirana n'ikipe ya Arsenal unayikunda nawe inkuru za Arsenal nta kizivuga. Muri Arsenal bino nibanga bimeze bite ko na nkuru za Arsenal zihari zifite imbaraga? Guhera umwaka ushize ntekereza ko abafana ba Arsenal bakunze kwikurikirana ku mbuga nkoranyambaga amakuru ya transfer yayo ntaga gisohoka cyane nka mbere baganiraga n'umukinnyi amakuru ahita asohoka ariko ubu ngubu transfer isigayiza igatungura ari abafana n'abandi b'imbere babandi baba batuye Londres hari hafi yaho nawe bisigaye bibatungura. Wenda nka David Ornstein n'undi witwa Gunnarsbrog nibo bakunze cyane hanini bakunze kuba bafite ayo makuru ariko nayo muri no minsi bisa nkaho bishize cyane bitewe n'igikombe cya Euro kiri kuba muri aka kanya ndetse na Copa America. Ntekereza ko Arsenal deal yarihaye yo kuba yarangiza mbere ya Euro yari y'umwataka Benjamin Sesko ariko byarangiye Sesko ahisemo kuba yagumana na Leipzig. Ntekereza ko izindi deal zose ziraza kuba completed nyuma yuko ibyo bikombe bibiri birangiye. So ubwo noneho duhite tuva kuri Benjamin Sesko byaranze n'umwataka abantu bari no kumubona mu ikipe y'igihugu ya Slovenia ameze neza ari gufasha ikipe ye bageze muri 1/8 ariko Benjamin Sesko niba atabonetse noneho umwataka uza gukemura ibibazo bya Arsenal mu mazina ari hanze ba Gyökeres baravuzwe ba Ivan Toney baravuzwe havuzwe ba Alexander Isak biranga nyine mu mazina ari hanze byaba byiza wanje ukansubiramo nk'urwo rutonde. Gyökeres hari amakuru avuga yuko Arsenal yabiri kumvikana n'ikipe ya Sporting Club de Portugal kuri $150 ari ikinyamakuru cyo muri Portugal cyabitangaje kivuga yuko ari $100 z'amayero zishobora kuba zishobora kuzagera muri $100 z'amapound mu gihe Arsenal yabitwaye igikombe cya Champions League. Bisa nk'ari nk'inzozi kuri bamwe ariko niyo yabibaye nka process wowe ya clause ya Martial ni kimwe nabyo harimo clause ya Champions League na makuru hari ariko nta muri bano banyamakuru bano bakomeye nta numwe urabitangaza. Ni umunyamakuru muri Portugal rimwe na rimwe ayo makuru akunze gusohoka abatanzwe n'aba agent kugira ngo ba driving batuma andi makipe ashobora kuba wenda yaza muri kugura uwo mukinnyi. Okay, tugaruke mu kanya gatoya tugiye kuri